mushitsi mgeni yuko hapa yatugendeye ametembelea, ahagarare anaweza simama tumuhe kazi kisha tumkaribishe abashitsi wageni. turababona tumepata wageni wengi sana. Ndio ona tuwakaribisha wageni, tuwasalimia amani ya Bwana, amani ya Bwana, baraka za Bwana pana watu tunataka kupokea, wanataka wao wenye kanisa au mwenye kanisa fanya huduma za Mungu kwa kanisa nataka kwa mgeni kwa mgeni au ashikamana urumva akeneye kwakira Imana amuwe mchungaji wake obubangutsi kuko dufite umwanya dusabe mushikana tubasenge obubangutsi kwa haraka dukomere amashyi meza